bismillahi irrahmani irrahim darsu jeeɓo on e nder nde ɗo deftere hisnul muslim yo Allah hawni e sowaba ko darsu jeeɓo on kan ni e nder jantoreji wowlete ɗin ka finugol ka ɗoygol jantoreji finugol immorde e ɗoygol ko ɗe ayeje 10 sakkitore ɗen ka simore Ali Imrana ko ɗen wonɗen firde ɗo en firi yoga e ayeje ɓaawo ɗo hiɗen fokkiti firgol ila aya 196 ha ka lannode simore joni e hino kañum ayeje ɗen a'udhu billahi minash shaitanir rajim la yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أين توفر دي آية دوكد الله تودعون دالي لا يغرنك وتحده koyte hodo ko none go e jamfa wota jamfoma wota hode taqallubul ladhina waylitagol ben kafaru yeddube fil biladi e leydele den wota jinduru hefera ben hankin haribe Australie do ni be yari Ameriki be iwra don be yara Sin be iwra don nana be hewti Espagne be iwra don be yara nana hebe Paris ta ɗum maatine fusta ɗum hodeta ɗum jamfoma en tant que limanu tawaka si tawi limanu no wonduno e maɓɓe ella wo ala e jindugol ka leydi sabu Allah daali fasiru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum kono si tawi ndu laatike ndu jinduri e ɗaɓɓugol jawle e setagol waɗa commerce si tawi ɗum jinduri ko ɓaawo imanu ammo ala jawdi on ta ɗum hode la yaghurrannaka ta hode an e lincoy ma ñuɗi koy e pafahum makum ta hode an e paɗe ma taƴuɗo ɗen ta hode taqallubul ladina kafaru jindugol ɗen heferaɓe fil bilade e leyɗe ɗen ta ɗum hode ha accita ko wonɗa jokkude kon e pewal e gandal nanga raɗagol jokka ɗen kadi he mata'un qalilun koɓe jokki kon ɗon ko dakamme hum fadɗo kum pellet ɓe iway ɗo wasitaɗe arana summa refti ɓaawo ko ɓe dakimita kun dakamme hum aduna ɗo ma'awahum werde maɓɓe nen jahannama ko yita jahannama ene ɗon no moƴƴi werde wa bi'sal mihad jahannama boni daɗɗuɗi yo Allah dambe donc haray tahode few ko yiyata allahumma al aisha aisul akhira innal aisha aisul akhira ko wiyete gurdan ko gurdal lahara ɗon dakam mi anna ɗen gurna anna ɗan ko dakam min gokku tunni feƴƴa joni tahode few tawi ata goreɗe ma no mooɓi jawle ɗo no heɓiri ɗo ka wonɗa ɗo mooɓi an iɗa ɗaɓɓude laaɓuɗo ko laaɓi dagi e feedewal ma Allah ngal ta ɗum hode ha an kadi accita ko jokkuɗa kon cewtoɗa ɓaawo maɓɓe ɗaɓɓirano ɓe ɗaɓɓiri few mata on qalilun ko ɓe jokki kon ko dakam me hum fanɗukum summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad jahannam boni daɗɗuɗi ala to ɗon daali lakin alladhina kunu ben tun ittaqaw hulbe Allah sabu huugo yamiradi acca hadaadi hulbe ben rabbahum joomi mabbe konu wodane ben don
lahum noodane ɓe jannatun aljannaji tajirina ila min tahtiha sengoley kañum aljannaji ɗin al anharu canɗi khalidina ko ɓe luttinteɓe fiha nder ton kadi yo Allah wattude maɓɓe nusulan ko maranari maɓɓe ndin noon min indillahi immorde ka Allah ko ɗum Allah marani ɓe tellatti mo Allah marani aljanna hareyo mali wama inda allahi koko woni konka Allah e moƴƴere hoyrum ko ɗum ɓuri moƴƴande wonande bandiɓɓen o oye lil abiror ko wonande ɗiggamɓe Allah ɓen ɓe huyamiraɗi ɓe acci haɗaɗi ɓawa ɗum Allah to ɗon daali wa inna min ahlil kitabi tabitino e yimɓe defte ɓen ɓe fof ɓe fotata bandiyagal no yimɓe defte ɓen laman yuminu billahi wallahi gomɗinɓe Allah wona Abdullah ibn Salam hiɓe gomɗini Allah e kala ko o yamiri yo gomɗini wama unzila ilaykum hiɓe gomɗini kadi ko jippina kon e mo on honɗo jippina enen ko alqur'ana hiɓe gomɗini alqur'ana no e français ɗengoy Abou Hudayfa en no ton no e français ɓe kelluɓe hara kadi ko sukaɓe dariɓe hiɓe gomɗini honɗum alqur'ana ɓe gomɗini Allah gomɗini alqur'ana wama unzila ilayhim hiɓe gomɗini kadi ko jippina e maɓɓe immorde injila ma tawrata Allah yahudaɓe no toon kadi gomɗinɓe woni ko ɓen ɓuri fanɗude khashi'ina lillahi ɓe yankinani Allah cela veut dire ɓe yankinani Allah hiɓe ɗofti Allah ɓe hoykinkinani Allah ɓe newani Allah cela veut dire ko Allah yamirɓe wo ɓe huwa hara ɓe weltori ko Allah haɗi wo ɓe acci hara ɓe andi konko Allah faalaka ɓe faalaka kamɓe kadi ɓen ɗon lashtaruna ɓe sottirta bi ayatillahi ayeji Allah ɗen samanan qalilan cegguli famɓe koye ko hon ɗum faanda sottirgol ayeji Allah ɗen cegguli famɓe koye kala ko yamirore Allah nde on tigi acci Allah yamirima fi nde ɗo hunde Allah yamirima ya waɗɗu hunde nde ɗo hunde accuɗa yamirore Allah nden fiya heɓu jawdi ma teddungal ma laamu hare ɗum ɗon wonanima hon ɗum sottirgol ayeji Allah en coggoli famɓe koye kala ko huuɗa e haɗoyeji Allah foti ko dorogo yeeyɗa ko jina waɗɗa ko kala ko Allah harminanma e yaw ko Allah harmini waɗuɗa konko Allah harmini fiya he mbuuɗi haray an a sottiri ayeji Allah en coggoli famɓe koye kala sottirɗo kala ñaawo juge wonɗo ñaawde accuɗo yami pratique gol sariya Allah on fiyo o heɓi jawdi goɗɗo nangue joni ɗo no wujji l'islam ko wimo wujji si tawi no yoni nisabu yo jigu makko on taƴe an juge o ñaawowo on wiya on to yoɓay ɗo joni 1 million ma $200 fiyo fi ya accita hara taƴaji mum makko ngon haray a sottiri ayeji Allah ɗen cogguli famɗi koye la yaftaruna ɓeɗo noon la yaftaruna ɓe sottirta bi ayatillahi ayeji Allah ɗen samana on qalilan cogguli famɓe koye ulaika no ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi lahum noodene ɓe ajruhum joddi maɓɓe ɗin hara kadi ko timmudi inda rabbihim ka joomi maɓɓe Allah yoɓay ɓe joddi timmudi inna allaha no Allah sari'ul hisabi Allah ko o yawɗo hasibore pellet si Allah nangi goɗɗo o taway ɗum no nangi donc leer jeego hare Allah yoɓi kala ko golli ko mo ɓe hetti Allah ko yawɗo hasibore nde ɗum wolno goɗɗo ya ko honno Allah a ñaawirta nde ɗo tagore ɗo foppu leer goto e leer jeego hara ɗum foppu gati feccere ñallal Omar bin Khattab wi kono Allah arsitirta en fof noon e saayi goto weeta bimbi ko wuuri kon foppu Allah arsikay mo be ka woniri Allah ile patron Allah ko alluɗo ya ayyuhalladhina amanu kono gonɗe ɓe isbiru muññe onon ha gasa wa sabiru muññodiron kadi muñño yamira wondiɗɗo ma on yo muñño wo rabitu sakko ɗon diina mum kan ɗo nayogol to ribat sakko hefera ɓen e natugol bonna l'islam ko kala ko tawi naata e bonna diina ma kan sakko ta jaɓu few wo rabitu sakke kala ko bonnanta on diina mum kan wattaqullah hule Allah nani si on huli Allah la'allakum tuflihuna belajo o malete ko hulirten Allah ko fiyo male eja mo hulali Allah o maletake dey mo hulali Allah o maletake dey yo Allah newnan en kulol makko ngol hon donc haray no ari
ɗe aayeje ɗe jantiɗen ɗo ɗe aayeje sappo sakkitoreje ɗo ka simore Ali Imran ɗo no joli e hadis eggaɓe Abdullah ibn Abbas wonde kanko Abdullahi o wi ñande goo o waali ka nene makko togo so wi'eteɗo on Maymuna ɗen andi noon nene makko togo so Maymuna ko sonnajo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñande goo o yahuno o waali ka nene makko togoso o waali ka hakkundere ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗaani ha tumbere jemma ma ado tumbere jemma ma ɓaawo tu feccigol jemma on seeɗa nelaɗo immi sallallahu alaihi wasallam ɓe fini ɓaaɓe fini ɓe wonti hiɓe mawla ɗoygol ngol ka yeeso maɓɓe ko ɗum waɗɗen wiiɗen si tawi goɗɗo fini ka ɗoygol koyo o mawlu yeeso makko gontaho refti ɓe jangi ɗe aayeje sappo sakkitoroje timmorde nden ka simore Ali Imran inna fi khalqis samawati ɓe jangi ɗen ha ɓe timmini refti ɓe immi faade e sasahu ndiyan no wengili ka jimbal ɓe immi ɓe yowtikum ɓe salligi ɓe moƴƴini salligi on refti ɓe immi hiɓe juula Abdullah ibn Abbas o wi kanko kadi o immi o waɗi no nelaɗo waɗi noon bi maana o salligoyi kanko kadi ɓa o salligoyke o ari o dari hella ñahella nano nelaɗo o ari o dali hella non nelaɗo on sey nelaɗo nangimo fooɗimo rewnirimo ɓaawo maɓɓe o addi o darni ɓe hella ñaamo maɓɓe mi maana si tawi an tun e goɗɗo iɗon juulude ko ya darnumo ka ñaamoma an wonɗo jullude on donc nelaɗo juuli raka darɗe ɗiɗi refti darɗe ɗiɗi refti darɗe ɗiɗi refti darɗe ɗiɗi bima darɗe jeetati refti ɓe waɗi witiri noon on say refti ɓe feƴƴi ɓe waali on say noon noddinowo on ari ɓaawoni noddinama nelaɗo immi jooli darɗe ɗiɗi rakatal fajiri ɓe yahi noon on say ɓe waɗi honɗum ɓe yahi on say ɓe juule subaka donc haray ko ɗum waɗi wiwɗen Ibn Abbas o wi'aali ɓa nelaɗo fini ka ɗoygol ɗo ka subaka o jannguno aayeje sappo sakkitoroje ɗen ko ɓaaɓe fini jemma naafugol jemma ɓe jangi noon aayeje ɗen ko ɗon ɓe jangi ɗe ko ɗum waɗi wiwɗen haray si tawi neɗɗo on immike naafugol jemma si tawi mo hunji ɗeɗo aayeje alhamdulillah yo janngude si o hunjaaki o haɗaka fontugol deftere nden o janngade belaji o so o jangiɗo balɗe tati nayi joyi jeego yontere hawnaaki taw o hunjike de kanko kadi yonko yo Allah hawge sawaba haray ko ni woni kol mi faamiri oɗo darsiɗen naɓɓutude wano wowirno noon mahi honto fuɗɗiɗen ko 96 ay 96 ka la yaghurrannaka awat tuggu jungo ma ngon ɗo e musidɗo men a'udhu billahi minash shaitanir rajim la yaghurrannaka wota hode andi ko wete hodo ka awa ko jamfa wota hode taqallubul ladina waylitagol ɓen ko fanda waylitagol ngol ɗo ko waalo tallo o oye ko jindugol e voyage ji ɗi nani la yaghurrannaka wota hode taqallubul ladina jindugol ɓen kafaru yedduɓe fil biladi e leyɗele ɗen mata'un ko dakam men qalilun fanɗukum summa refti ma'awahum werde maɓɓe nden jahannam ko yiite jahannama wa bi'sal mihad jahannama boni daɗɗuɗi lakinil ladina ko woni tun ɓen ittaqaw rabbahum huluɓe joomi maɓɓe lahum no wodani ɓe jannatun alijanna tajirino ila min tahtiha sengoli makko al anharu canɗi khalidina ko ɓe luttinteɓe fiha nder ton nuzulan ɗum ko jipporde bi maana ko maranari min indillahi immorde ka Allah towuɗo on wama inda allahi koko woni kon ka Allah hoyrum ɓuri moƴƴande lil abirari wonande ɗigguɓe ɓen wa inna min ahlil kitabi tabitino e yimɓe defte ɗen laman yu'minu billahi gomɗinɓe Allah o laamu ɗo ko laamu wondore laamul qasami o wiyete laamu wondore wama unzila
e konko jippina ilaykum faade e mo on onon julɓe ɓe yani alqur'ana wama unzila e ko jippina kon ilayhim faade e maɓɓe yani ko faada ɗum ko defte jippina ɗe maɓɓe khashi'ina ko ɓe yankinaniɓe lillahi wonande Allah la yashtaruna ɓe soppirta bi ayatillahi ayeji Allah ɗen samanon qalilan cogguloy fanɗukoy ulaika na ɓen lahum no wodani ɓe ajruhum joddi maɓɓe ɗin inda rabbihim ka joomi maɓɓe donc mi wiɗa samanan cogguloy ko cogguhum fanɗukum na jambo ok inna allaha no Allah sari'ul hisabi ko o yawɗo hasibore ya ayyuhal ladina amanu ko ono yogomɗin ɓe isbiru muññe wa sabiru muññodiron kadi wa rabitu sakke e ko bonnata diina mon kan wattaqullah hule Allah la'allakum tuflihun bela jo on malete ko wiyete ribat ko sakkagol hefera ɓen e nokkureji ka tijja ɓe naatay e leydi julɓe ɓen ko wiyete ribat yalla hawge sawaba haray en gayni ngal ɗi jantoreji ɗo si on tigi fini ka ɗoygol kala ko on tigi waɗi e ɗiɗo no moƴƴi si tawi neɗɗo on tawi ko fuɗɗotoɗo wayda wona baabiraɓe men ɓe yummiraɓe patiraɓe men ɓe tawata janggali alqur'ana ha janggali ha nawi joni wawata ha yiide bindi janga donc ɓen ɗon ko yoɓe yondinane jangugol tum wi'ugol ɗo alhamdulillahi alladi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur na on tigi naatu wiigol soñjeɓe tampinaɓe e hunjingol ɓe ɗeɗo aayeje ɗo fof acca ko ɓuri hittude kon donc haray ɗum ɗon tun no yona si ɓe heeɓi feere wattugol la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu haray no moƴƴi illa koyno ɗum ɗa tun no yona haray ɓe feƴƴana kadi ndaara ɓa dambugal be ne laaɗo sallallahu sallam ko marɗo hikma molanaɗo no Allah subhanahu on okki annabaɓe hikma timmuɗo tis donc e dambugal gotal ga azkar ji buyno waɗa e dambugal gotal si hon ɗum si a wawata ɗum ɗa ƴetta ɗum ɗa sa a wawata ɗum ɗa ƴetta ɗum ɗa ko satti ala ko sa satnani hoorema yalla hawmide sawaba haray e kala le on tawɗo hawnide sawaba ga jarno Allah siko faljere o andinanmi faljere an nden alkamalu lillah timmode ko Allah timodani min kadi wona ɗuɗugol gandal woni mi waɗirde ɗum ɗo ko tawde musidɓe men wonɓe ka leydi kamen lagine ɗo e ka fulawaji e wonɓe ka leyɗe tum e wonɓe ka leyɗe kadi buylan ndikelan yomi wowlamɓe komi andi kon e nder defte hisnu muslim sabu tawi hisnu muslim no jeeya e defte ɓurɗe jaalade ɗen ɓurɗe jogiteede ɗen ka hawre leydi ɗo fewno ɗo jungo julɓe ɓen hisnu muslim yimɓe ɓen jaɓɓike nde moƴƴa noon yimɓe ɓen jaɓɓinde moƴƴa noon gollitirgol e janngolɗe gollitire donc haray yo Allah newnen en faamugol no kanko winduɗo on no o faanori noon oyde Saïd ibn Ali ibn Wahfin al-Qahtani donc yalla tawɗo on e reenu mo yalla tabintimmo ko ɓe yalla ƴettema hoore ɗum haray nde deftere ɗo no mari nafooriji molanaɗi inchallahu kala du'a mo yi'uɗen yeeso ga ila ɗo joni ko du'aji ɗin natanten kala du'a mo yiɗen en ɓanginay ka o waɗete e no waɗirte e fewno ka waɗete inchallah yalla hawnu e sawaba wallahu a'la wa a'lam